Upper Dahiri men meji hasi arong long APHLC atumpen jorok tok amai paman pon. Borsing rong parpen ke tok pon alun sepu Chandrakanta terang aluthund lapent angnor database pu aluthui KACC Dr. Turam rong ari dengpen kang pupon. Tang 30 mung dera ningkan ke thong ke chok ke sugi pangji abang phupen sikel selang ponji aphan KACC Dr. Turam rong hang phan kerap ka chohang. Hiri sart hirong pi arong lapent himari killing arong along sen gravel ke thok pon asai ki oi. Lakhain ko ratrok Durbaguri MSC consensi parlopon Upper Dahiri men hansi arong along APHLC etumpen cerok tok amai paman pon. Durbaguri MSC consensi APHLC amai pu mudansi inti pen sila bangso amai chat pahem pupon. Labangso cerok tok amai along aluhiaman pen Bikrom hanse Kristom terang Samson teron Rajesh tisu lapen APHLC rat charu aphan ningit thi ara tum chatong dun. Durbaguri consensi angkang long APHLC langsung segi pangtang ponji lapen ke klempon pamit ponji aphan. Upper Dahiri PS along stami committee sengpon labang so committee ke sengpon long sedon sarpen sonasing singnar phan mai phu lapen sitarson ingti phan konchun bang pekpon apen kaprek atuma phan stami apu pekpon si labang so amai pachun pon long live Ramasar long live Ramasar long live Jayakathar long live Jayakathar long live KACC elected role akimi selampon se non-tribal atuma phat amen ing thanpon edangji lapent KACC election pu thot du thunangji pu non court along alang litumpen danbom lopu se alhipen ke chtong dun atumpen rada tumpan than pachini pont han bokapen Robinson killing Karbi Longri Abirta por ka dore pik lo mene khiti ke claim por ka do ko besta hai pini labang so awareness program kapre ke kali pini isi awareness program la pen isi leadership training ason sin dum dak nang bilo pen respond mi pik sin dum theklong pen non prang bang ke ladak Upper Dahiri pen bang ke ni dum APHLC mesen pen si kam claim pon un po sin dum matha pon lo pen la constituency long mata men dum answer se ke claim pon dum bori pon Sita meaning je re-election padunay pula so puta ko ana hok re-election padunay bumaga ahok hesita nitum raraphan bang tu matha tahai la besita state election commission fan nilitum honorable high court long case file PIL file lang edlo cerok to ame padu cerok to ame jasemet Indian constitution lapen 6 schedule athema Indian constitution mate Bharat kachari aron aloke India adet pi angkang pi bansi lapen sikim lo lapen adun thu 6 schedule lake inglong along ri mate karbiang long lapen si tum kim lo aposi lahini abang ke rara tum kachini nang jibang kenang sot athe ilitum 6 schedule kachini ne pensi kachini ne penajok pharo kresir kebra phok kebra isi ilitum district long lo 1952 bang council kim lo la so pena phima jukta 6 schedule lapana ja kong do punang than pona bangwe aphia sar jaiga tharmensi langli klar dak pen long le ka charai nang ji aron lapen vote ke joka jak kong lapen la sonda taxi voter list long amen ka che thap lapen election kar jap aron ka do kavita angdeng pi hini angdeng so tro kalong sia dak toklo nang tum council pen le ching vai non boda ke tok dulu angdeng pi hini angdeng so tro kalong lapen lakang sir nang ji ke lang nam nang ji kapachi chu dam nang bang ke angdeng pi ingkoi hadake Phuket tribal alongri hawar karbiang longke jo lasi ajat asonta iltum karbi mate tribal kaprek tribal tum hansi nang panong pilo laso cerok tok ame ni tum ki padu ponang ko kela henlo ahok alam than thete ko pulo itum ahok alam thanang ko ira to mangi non pudam nang kaprek a party ke vote hang namji de election aroilo polotangte nang tum phala son development nang pipo la son nang pipo la puang pipo di election ke hai keremote theklong le lo candidate setan itu memangkela kali kopi si itu mampanang panong pima hala bang ratum cini lap nang jiu hala cini lap si itu jakong cini si ili tum ake mia pan itu chong wai tekpo la sini tum awareness bangke cerok tok amai bangke nitum chasemet ladak duar baguri a constituency long nilitum ki padopo nominated MEC ki pondet pen aku puthot MEC EM bat kok aso puthang nali tu pilo dang te council fan puduni ge la ke nitum ke pubom lo aku election aprang ta nitum pulo ke di asapso dingchet po athema non adhu karbiang lo autonomous council election ke padoke panchayat aron
lapen Indian constitution long pulo angdeng pi pharohini raplik kepra ke thom em along 243 m long pulo la ke panchayat aron ke chapter 9 de halabang so chapter ke isi natta Karbi Anglong phan ke ladake nang biun elu ba labang so panchayat aron pen nang cari long le ba un e la so posi non labang so election nang apa do ke panchayat aron state so trok long ke council pen ching vaira 6 dula teng pen nang tum voter list anta inglong a khe phanle nang tum thaponon election karjap la pen election ke padu aron anta council pen le cheklem ajak kong kang sir nang ji abang kelahan lo angdeng pihini angdeng so trok si la pen angdeng ping koi pen ing sir si da claim det nang pu Tadi sadari tu dimban ke re-election tu naik tu. Jong si re-election awili puten ali tu la so putar de ko pilon de ke puim ba ke song asu si pangtang tuji ma. Aron long ki pudo ke di non high court long situm case bidam lo man ke do Guwahati high court ladak sintum lam case bidam lo dak jong sinitum case remdet pusita ki hai phan sinitum ning che thede 90% athema constitution ke ar kanun en det ke di court atum ta constitution det ki maron long copy se ke tokma hala so teng pensi court atum ta claim nai setame jong sinitum ladak lamrai ki pijong si chok chediat pulatang te law teng pen itum barsai ki pidolang supreme court ke dam japhan haladak andan itum dampo hadak mang appeal polo labang ken tum chuning ridam po haladak Guwahati high court kang sai chok chilang aposi supreme court hadak nitum cepat chong dam po hadak sinitum ake mang bangke aku pidam thupo lahen lo law teng pen arona teng pen tum barsai nai pige Pakim somar arta ning country silapen ning country hini bangke ki joining hang chit lapen locally arta lang bonta lombajong MSC consensi parlopon angkang disama lakha ke thom dok ronghang sarsing ronghang arong amekar Chandra Singh timung dera asopo kangthir timung dera arta ning country hini alangli ke so ke pangji labangke artho ki wung pen alangli ok anda ke claim lap labang so ke pangji alangli ningkan ke toman choktanglo kangthir timung dera aphant labang so ke so pen pami ponji phant alangli hemsor atum pen Dimapur Dipu Medical College and Hospital Laban Dipu Catholic Center Selang Pondo Bons teme lapuna doktor atum pen me labang so kupi ke solo ne pangthek ponthek thedalo lapen aron barim pen chorkli chupijo pen chenglok ka prek prek adhorom long sami kardom kardi along sami alang ni tum pen ponlo bons ta kemiji ang thek bangke avedadlo la so ke chilang iji aphan alang ni tum pen donra pen chenglok alang ni tum ka chupang reng abiwo phak an sami alang ni tum pen che jor lablo non ke alang litum an eom ke chuji phan sami alang litum pen ke sung dokoklo lasi kangthir timung dera phan Guwahati an si ke chilang ponji aphan alang litum pen ka tangka ka duri ke dokok ajok Karbi Longri Council CM Dr. Turam Ronghang lumbajong local MSC joni timung lapen ka prek prek ke thik ding atum sami kanghon ke jinso pen nangrap dun vek thapusi kangthir timung dera asar bura pen Chandra Singh timung dera pen ka chuning ripedopon Cilang atangka ni lige di faktor adpen chokorot adpen kan laga sira citim der lagdam juilo adpen ni lige atangka ta cilong dek sedelo non anta kesu ang thek net thek thilang asi Guwahati cipon nang hipu Guwahati ama ke cipon ji atoka atangka a vidyalo lasina sar nang tumhan nang rap dun bekta si chuning rilo non bangke labang sopi lunsi pu Chandra kanto terang pen kilun pon alun jir doant pangrum pon pen ing sirpon ing chapon si anglong or database pu alu thui Dipu press club amai pu borsing rong phar pen ketok pont alu thui Dipu farmer good center asai hemlong Karbi Longri Council sim Dr. Turam arideng pen ing pupon la so thui kangpu pon along alu haman pen Karbi Longri Council sim Dr. Turam Ronghang KCS amai pu Chandra Singh Kro Karbi Lamet amai kon chun bangjoy sing tokbi Padmasari Donesor ingti Guwahati University pen doctorate degrees palong dun abang Dharam Singh Teron lapen ka prek prek man pengke dumta chitong dun আর কাৰ্বি আংলঙৰ বিখ্যাত অকল কাৰ্বি আংলং নহয়
অসম আৰু ভাৰতৰ বিখ্যাত গায়ক চন্দ্ৰকান্ত তেৰাঙৰ তেখেতৰ গানবিলাকৰ বৰচিং ৰংফাৰে গোটেইখিনি গান তেখেতে কিতাপেৰে তেখেত যিমানখিনি গান আছে তেখেত কিতাপৰ ছপাই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু লগতে বৰচিং ৰংফাৰৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি আগত যিবিলাকৰ ইতিহাস ডকুমেণ্টছবিলাক সেইবিলাক গোটেইখিনি তেখেত কালেক্ট কৰি পেলাই এটা কিতাপ ছপা কৰা হৈছে সেই দুটা কিতাপৰ আজি উদ্বোধন কৰা হৈছে আৰু বেলেগ কাৰ্যসূচী নাই আৰু চন্দ্ৰকান্ত তেৰাং আপোনালোকে জানে প্ৰাক্তন কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰ্যবাহী সদস্য আছে লগতে অসম বিধানসভাও তেখেতে বিধায়কো আছে প্ৰাক্তন বিধায়ক আছে আৰু তেখেত গায়ক আৰু তেখেতে নিজেও গানবিলাক লিখে আৰু নিজে গান গায় গতিকে আজি সেই সভাত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ এনেধৰণৰ মই কাৰ্বি আংলঙত নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমানৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যিবিলাকৰ গায়ক আছে তেওঁলোকৰ যাতে এনেধৰণৰ গায়ক হ'ব লাগিব যে যিবিলাকৰ যে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পুৰণা যিবিলাকৰ ইতিহাস গানবিলাক আছে সেইবিলাকৰ কালেকশ্যন কৰি সেইবিলাকক গাব লাগিব নতুন যিবিলাকৰ গায়ক গায়িকাসকল পুৰণা গানবিলাকৰ চন্দ্ৰকান্ত তেৰাঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহৰ সিংহৰ গান নহ'লে পাহৰি যায় সেইবিলাক অৰ্থও বহুত গতিকে আজি সেই সভাতে মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ চন্দ্ৰকান্ত তেৰাং আলোচন অৰ্থাৎ চন্দ্ৰকান্তই গোৱা স্বৰচিত গানবিলাকৰ এটা সংকলন এই সংকলনটোত মুঠ 38টা গান আছে ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰকাশ হৈছিল 1988 চনত তাৰমানে আফটাৰ 34 ইয়াৰ্ছ মই আকৌ ছেকেণ্ড এডিশ্যন পাব্লিছ কৰিছোঁ আৰু আংলঙৰ দস্তাবেজ মানে আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলঙৰ ডকুমেণ্টখিনি কাৰ্বি আংলঙৰ ডায়েৰী তাত অসমৰ বিভিন্ন বাতৰি কাকতত আলোচনী তাত প্ৰকাশ পোৱা মূল প্ৰবন্ধসমূহ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে চিন্স 1978 পৰা লিখা প্ৰবন্ধসমূহ ইয়াত প্ৰকাশিত হৈছে ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে আৰু আশা কৰোঁ পাঠক ৰাইজে মোৰ এই কিতাপখনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাব কাৰণ যদি ৰৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে ছেকেণ্ড এডিশ্যন হয় এইটো থাৰ্ড এডিশ্যন হ'ব কাৰণ এতিয়া যিটো পাব্লিছ হৈছে সেইটো ছেকেণ্ড এডিশ্যন এতিয়া নেক্সট যদি পাব্লিছ কৰিব লগা হয় সেইটো থাৰ্ড এডিশ্যন হ'ব গতিকে থাৰ্ড এডিশ্যন যদি মই প্ৰকাশ কৰিবলৈ পাওঁ সুবিধা পাওঁ তেতিয়াহ'লে বৰ সুখৰ বিষয় বৰ আনন্দৰ কথা Karbi Long angkang along rong group arlu penstamik pacing thur ponji aphanpura Karbi Long Autonomous Council Development Development Block atum pensami ason scheme jengpon bomlo bonta contractor edut bahni etum tangka amek edukok ajok lahai asai ke klempon pami minute penangan alam klang bomlo la sonsi nilip MSC konsensi ke parlopon angkang hidari sat herong piarong along kacing thur asai ke klempon bahni contractor Gopal Ingti Lapent bokoram rong phar atum pen ke klempon pami minute ajok rat atum pen ninggang samsi cepaklang pon Kalvar kibi pon bek nang si adim stami Kalvar isita bi pon pedet sai jogji rada tum thurpak pen si labang so adim along cek thengpi ceden si alang li tum pen kachelat asai teng pon pon lo lapuna labang so thengpi keden pon kemi o ede da jok hem kong long so on stami kachelat phat kisung dokok lo posi hada ara tum pen ningri pon renti la sila bangso to work selam a contractor bahni atum pen stami puthor la bangso hawar along to war nang islam tu pami nang ji pus alang li tum pen chuning ripon la pen an chot kalilang la bangso to war along sen gravel ke thokang ara jok asap so arve ke jang stami la bangso san gravel ki dam lap lo pus alang li tum pen pachini pont la si prabjin pen la punat MSC probitro long pis stami la haya puthak ke langdun chari ji pan sila bangso hawar ara tum pen chuning ripon nilipen joy sing teron Karbi Longri Abirta rong pierong mane itum arong ke la towards tami tum hang los tami ki hang pen tami alang itum contractor wa atum stame la bangso tuarna ki pi pen tami tang pami mi stame arlong sang ti pu nang thok sitame sang ti bang si o munak lo asi arlong mangong adelo la sinon barikha nang le lo la so asang ti bang ke pon lap lo asi arlong mangge ong adesi ako nang klem kheda te la pen so sang ti arlong nang thok kheda te lo asi la bang so akam stame
นางเคลมปีเมซอนเตปุสินิตุมดักเฮริสาร์เฮรองปีรองสตามิเอลานางเคลมมาคอร์ตีตุมฮัสตามิจูนิงรีดูสิตามิอาลังลิตุมสตามิลาปูเคลมพรูดามพรูปอนยอมสิมันเดนี่ตุมทานุสตามิลาปูลองมังเลกิวันปองอยปุสตามิตุมนิงเกดุนสตามินี่ตุมอาลังมังเกจูจิเดดัสอนสิอาลังตุมมันเลยทางเตระดัก La so karbar bang ni tum bang ke nang pivek nangi piasi di tum rong rasta me ninge dun la samela karbar ka we pen jokes tame gari motor pen ni tum kachiling tame siksa we itum la karbar dong si nang pi bote itum la kidam ke wang tame hubidha mesenji skur ke dun ke wang tame tum joy ki ji la pen pene karbar ke claim tame tum joy ki la pen joy pik anji la sila haya itum han karbar bang nang pivek nangi piasi di tum tuning ridu sila so karbar bang nang vek nang po vek bang kalang lo nang patang vek nang ipia sini tum chuning ridu la labang so long contract la si alang le goparing ti tum siklem lo la pen bokoram rong phardum si la so aliwan lo sila hai alang le tum nang patang ason te pia sini tum rong rat tum ta chuning ridu la kilometer pli sari kilometer pli seta me hola hediang bang long ke thokpon pepin khang jang lo